predstavlja najveći problem u ukrajinskoj vojsci, piše Newsweek. Dok zapadni saveznici razmatraju slanje Storm Shadow raketa kojim bi Ukrajina mogla da gađa ciljeve unutar Rusije, Severna Koreja naoružava Rusku federaciju. Severna Koreja i njena potpora ratnim naporima Rusije u Ukrajini najgori su problem sa kojim se suočava Ukrajina, rekao je Budanov. Prema njegovim rečima, Rusija je pronašla saveznike u Iranu i Severnoj Koreji. Moskva koristi iranske dronove Shahed, dok su Sjedinjene Američke Države potvrdile da je Moskva nedavno dobila nove balističke projektile od zemalja sa Bliskog istoka. Municija i naoružanje koje Rusiji isporučuje Severna Koreja loša je za nas i trenutno ne možemo ništa povodom toga da učinimo. Ukrajina vidi da severnokorejsko naoružanje ulazi u zemlju, a par dana kasnije Kijev oseti tu snagu. Pjongjang je daleko ispred drugih nacija poput Irana ili Kine kada se radi o pretnjama u Ukrajini, rekao je Budanov.